Predsjedniče, upravo ste vi za ovo što pričate, ali ja mislim da svi srpski ratni veterani trebaju da imaju na umu da su stranke gdje se nalazimo, mi pojedinci, neko nije uopšte u nijednoj stranci. Od stranaka nemamo nikakvu koristi. Stranke lažu da bi dobili glasove da dođu na svoje pozicije. Nikada nismo ni pitali za nas da li nam je nešto potrebno, da li treba da se pomogne. Ja se nadam i imam sigurnost u vas kao predsjednika i ostale lokalne predsjednike srpskih veterana, i da je to jedini način da kroz srpske veterane propagiramo i tražimo ono što nam je potrebno. I nećemo stati. Ako treba, ohrabrit ćemo neke koji su najhrabriji, da ćemo štrajkovati glađu. Neka svet vidi da smo istrajni. Mi smo stvorili ovu državu. Mi smo održali ovu državu. A oni su se samo nasadili kao koške na jaja. Da moram tako da kažem. Moraju da zapamte, da oprosti ova dama, možda ima još neka. Nismo mi prezervativi za jednokratnu upotrebu. Mi smo drugopozivci sada. Ne daj Bože da se desi nešto, a već se zvezka oružijem. Na pravu je možda i treći svetski rat. Ko će da brani ovu državu, opisimo mi da obučemo uniforme, da uzmemo oružje i da je branimo. I zato trebamo što više da budemo složniji, jedinstveniji. Ako treba da pozovemo i te druge veterane koji su iz drugih gradova i šta je znam tamo, kako se to kaže, udruženja, da, ratnih veterana. Svi da dođemo, 100.000 ljudi, da se pokaže ispred vlade, pa neće baš biti lako. Neće biti lako. A to će i strane obaveštajne službe da prate i strane televizije, to će sve da vidi. A mi samo tražimo ono što nam pripada, ništa više. Da li može čovjek sa 6.800 dinara da živi, da plati državi njeno, što država dala, to država uzela. Šta je ostalo? Evo sad sam u razgovoru bio sa njim. Ima generalnu nogu, ima bolija kičma, vas boli kičma, mene boli kičma. Oči su nam oslabile, uši od pucanja od topova i šta ja znam. Znači, svi smo mi na neki način ugroženi. A ne samo što smo mi ugroženi, nego što su naši roditelji, doduše moji su pomrli, ali imaju ljudi i dece, imaju stare roditelje. Majke su sve proživljavale te teške trenutke dok je sin bio na ratištu. Ne znam da li će da ga vrate u kovčegu ili će da se vrati ranjen ili čitav i zdrav. I to moramo da gledamo. Ja sam prošli put rekao da su naše majke i žene i sve ženske bića, one su nam čuvali domove i kuće i nejač, to smo mi išli tamo da održimo ovu Srbiju, zemlju gde nam je, što se kaže, rođenje. I to moramo da nastavimo.